Hello guys, ngasi su nungai video topic amaga podin laksari madudi mamangi US Israel versus koi Iran so iba thodok koi hoji chathari current war sigi matang da latest update thamjage every day latest sing koi every news breaking news oina dagi amada any social media platform kaya dasu US na bombing tawkre Israel na tawkre Iran na tawkre haibagi khulai thana bagi or wazok kathi kya am hunna bagi pau kya am ma'am su tabira magani in brief ko latest update khara thamjage Iran war hai tare hoji thoi Iran war hai na dum khanare mayam na phatana re hai tare ko masi Iran war sigi hoji chathari ba Iran war sigi latest update khara thamjage ahan bada yam latest oiba pau singi manungda US president Donald Trump na koigi one of the biggest breach ama oiriba koigi Iran gi hai tare madu bombing koigi strike to sama matamda haiba hosiki bridge si amuana sinabi yada mong da koigi destroy tawre thugaigre madu matung thitang kayam su tawri hai tare haiba thong si Tehran amasung Karas phawna gadaba koigi B1 bridge haina khangnaba kanoni bridge ni masida US Israel strike to sama ni thugaigre haiba thong si Middle East di highest bridge ni hairiko masida mioi ni pan hat khre si khre aduga 95 henba kaya amana asok pannangi akoigi sumai hojik mayamna sudum sonari bhainari bam lei Iran khut thara agana civilian sogana terrorist act ni haiba US Israel na chathari ba strike ta siri ba mioi masing civilian kayama ha angang kayama koigi elementary school gi angang kayam legi mayam sinda di akoigi terrorist act ni haidi natra sima kayam su lei with series is dum civilian yoram gadoi ni natra aduga mu strike tor matung Trump na kari ha ka hai kanda Iran gi khwaidagi sogba khwaidagi wangin haiba bridge chokaire amu hana semgat sagatpa ngamdaba mawong da sin adamana post tor ko matamda kamain harake matamda hoji torisina bridge ni thong ni aduga mathang dana electric power plant sing the attack amu tawrakani haina adum phone na hai aduga warning torisina kaino before it is too late ko wari chanana ba obi or dil amal porokna ba honasi before it is too late haina warning kayam su piri adubu si tawrena Iran su nasung bi banate hapna da habi banate ko Iran su dum khut hali latest ta Iran a new wave of missiles kaya ama koigi fire tawi kapsali karaida Israel da karama numi noi kanda Jewish calendar da makoi gidi yamna maru oiba numit amani hainari ba koigi fast over haina makoi pangtho iba numit ni haitare one of the holiest nights haitare moi Israeli kangbu gidi haitare Jewish kangbu masigi first night sida air strike to sole Iran na muko adubu Israel gi leriba Israel's arrow and David sling haina khangnari moi gi defense systems na kapai ba kaya amati intercept adum tawkhi hairi aduma namak laiba misal loinamakti intercept tawbanati aduna kaya amati strike tawkre maduda 14 people including 11-year-old girl yauna Tel Aviv da koigi asok pannangai simamuk koigi strike tawnabagi hunto hunjini aduga latest update ta Thaogi mata mu lakke hojik Thao se barrel amada $109 gi price to lere masida koigi analyst sing na haitare makoin haibada $200 yorpagi possibility yam chauna lei haina ji phongdoi ko masi chongna riba Israel America amasung Iran khakta da akaiba lakadaba nati whole prithvi da dum lakador bani ko chaitheng jam yora da bani haitare koigi sungdoktri ba haitare ko Brent crude oil se $109 per barrel music yori si aduga hiki Middle East tagi Gulf country singdagi lokthokpa koigi Strait of Hormuz thingjangi bana maram oraga hariba masidagi transport tawraga Gulf country singdagi lorokadabasi thingkhrabani na Russia romdagi muk lakpa masida mu Russia gi su asoba tongzaba kayam lei in the field of oil transport oil gi trade sida haitare ko adna Russia gi Urals crude na hainariba masigi thau sina $123.45 smile lei kamaina hai kanda buyer sing se ship tawrai ni makoi leibam di ship tawrai nai tare aina dukan am sange dukan si da aina dum leina rabasi ma ga yanadre hero ai maun de leiba yadre leibam leitre khalasi atopa dam ship tawbai like this ka ma Gulf country sing da gi leirambas country sing kanot sing to su Russia rom da gi lak pai tare ship taw masida leiriba khoi gi Russia gi real crude si su spike taw wangkhalai ni ko $123.4 per barrel yore aduga masida phongdoi se kaina kana US government officials sing aduga koigi Wall Street analyst sai tare ko koina phongdok pada if ko mid April si phawsida Strait of Hormuz still koigi remains close in a later ragadi per barrel da $200 fabo Europe ya bagi positivity lei haina phongdoi ko aduga marak sida
UN ꯍꯥꯏꯔꯒ UNꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ UN ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ US ꯅ ꯄꯥꯟꯕꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ UN Security Councilꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯗ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯁꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ propose ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯔꯦꯟ propose ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯃꯦꯖꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UNꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯅꯅꯕ propose ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯦꯖꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 15 ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ UN ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯤ 3rd April 2026 ꯉꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯁꯤ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯋꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 30 to 40 countries ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖ ꯔꯤꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ USꯀꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ UKꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ 30 to 40 countries ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯔꯤꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UKꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯕꯤꯇꯤ ꯀꯣꯐꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ immediate and unconditional reopening of the strait ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯔꯤꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯛ ꯈꯣꯠꯆꯟꯅꯗꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯔꯥꯟꯅ USꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯁꯐꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯗꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯇ꯭ꯔꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯏꯁ ꯑꯦꯠ ꯖꯦꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯤꯠ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕꯗ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔ Xꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯁꯀꯤꯌꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯂꯦꯇꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ US ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯣ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯍꯣꯁꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯣ ꯍꯣꯁꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇ ꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯖꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯨꯂꯤ ꯁꯔꯐ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯨ ꯍꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯤ IDF Israel Defense Force ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯏꯔꯥꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ IDFꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯐꯖꯅ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ IDFꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯦꯕꯤ ꯀꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐꯣꯡꯅ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯂꯣꯟꯅꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯐꯣꯡꯅ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯡ ꯌꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ US ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯋꯥꯔ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ UNꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯁꯀꯦꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ Thursday ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯖꯔꯃꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯎꯗꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡ ꯃꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯑꯣꯏꯜ ꯕꯥꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯦꯡꯀꯔꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯊꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯃꯨꯠꯂꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ 4.5 to
5 million barrels per day se loss oire heaven thousand ko thaugi about 5% of the global supply haitare masi hoji faw the loss oire sin hariba mokoina pariba masigi estimation se laiba april se mid april faw the double or pa yasin history da ngasi faw history da largest loss of crude oil oigani ana fongdoi Philippines su mokoigi national energy emergency lauthokrabani adu Australia da su national fuel security plan ama launch tawrabani kamana security thamgadagi kamai use tawgada sustainable kamai ohangadagi haibagi plan kaya mo khanakre launch tawre samlapna ngasi fawbada Strait of Hormuz hangba leite aduga Thaogi maman barrel da $109 yaure Israel gi Passover night ta Iran strike chathakre aduga Iran gi kwaidagi Middle East ta koi highest bridge ne haina riba B1 bridge se thuwaigre aduga ngasi 3rd April ngasi numit sida UN da resolution amagi damak vote schedule tawkre aduga makha khoigi samlapa khoigi Thaogi matang sida kitang explain macha in brief macha khapcharonge masagi khoigi 30 to 40 countries na huje reopening of strait tawnawi damakta immediate and unconditional opening of strait ki damakta khanani haikibado adi matang dam laksaki aduga Thaogi matang kitang explain tawjirake huje UK France Germany Italy Canada aduga Japan UAE Australia South Korea Norway aduga atopa 25 more countries ko makoi je punsilaga Strait of Hormuz se open tawnanaba kamaina open tawgade haibagi figure out hujik tawnarbu honari makoi unari ko masida United States invite tawte aduga Trump na makoi da hairi se kainai kanda chalo nasana sagi oil lawjaro haibani sumain phongdo I Trump na ko haiba country sing suda haibadu mak adum tawai aitar makoi ju ko sigi koi gi Strait of Hormuz se kaya yamna important oige too many such countries sing sida Strait of Hormuz kaya important oige habase haijarke every single day 20 million barrels of oil se every single day masiki Strait of Hormuz forward salibani trade toribani country kaya amada transport toribani prithvi gi oina LNG liquefied natural gas haitare masi 20% di masi forward salibni haitar global gi oina yang matam da 20% of crude oil amasung phegi petroleum products sing masi dagi puthoibani masi forward salibani haitar lan tawjri mamang da nomada 130 plus ship phegi haiba Strait of Hormuz forward sali adubu hauji yamabada khoigi tankers taru moi haise fewer than 6 sidhen satra heta thaupuba tankers in satok sin se 90% reduce tawre hanta greater hauji mafam sida 2000 vessels sing khoigi stranded tawra khoigi chatpa yadana leire heta aduga khoi Asia haiba continent sinari Asia haiba continent sida sinari ba how 80% of oil se haiba mafam sida porpane Strait of Hormuz for porpane China ne India ne Japan ne aduga South Korea ne makoi mari se punsilaga Hormuz faroga poraiba crude oil se makoi mari khatana punsilag 16% dum yaugraba naitar Japan gidi 95% of mogi country the supply to refinery crude oil se 95% of crude oil se Middle East ki low adu South Korea ki 68% of crude oil akoi ki countries salary se scenery 68% of crude oil se thau se kai dagi hariba hojiki channel khoigi Strait of Hormuz dagi porba thau sin haita aduna hojiki panjakri ba 30 40 countries sing do war su yenga leibnati makoi su war ki setting fangi bani every single day they are bleeding haita such countries means most of the countries are bleeding haita from this war hojiki panjakri ba so leiba kai aduna ni hariba countries sing duna hojiki unari saita aduni lansina kaya yamna atopa country sing su prithvi oina kaya yam setheng lakpagi haibadu mayam su khangbiramani haitare ko aduna Strait of Hormuz kaya yam important hoy to many countries lans Iran lo sangadori bra Iran su asopan kaya ma asina kaya yam su yaure makoi di mu kari hairi US ke Israel ga defeat tawdri bo halloi hai aduna makata ba update kaya adum pujan laksagi masi matang intensi jagi see you guys on next video